دیپلۆماسی و هەموو لایەکی بە تێکۆشانی گەلان بە تێکۆشانی دایکانمان دایکانی بەڕێز ئێمە لە ڕۆژی ئەمڕۆمان خەریکە ئەو بانگە بەرفراوانە دەگەینینە هەموو جیهان و بەتایبەت دەگەینینە کۆنسەی ئەوروپا و CPT ئیدی ئێمە بێدەنگ نابین و ئیدی چیدی قبول ئەو بێدەنگیە لەوان قبول ناکەین چونکە ئەمڕۆ کورد خاوەن هێزە با هەر کەس بزانێ هێزی گەلی ئێمە زۆر گەورەیە پەیامی خۆمان ئێمە لە 100 ساڵەی لۆزانگەیان هەمووتان دەزانن 100 ساڵ بەرە لە ئێستا بە پیلانگیریەکی گەورە کوردستان پارچەکرا و لەو کاتەوە حتا ئێستا حەملەی قەرکردن و کۆمەڵکوژی و جینۆساید ئێرە ڕادیۆ دەنگی گەلە جناب چنا رادیو دنگ گلدن باش گذرن هجای رو 15 نیسان 2024 دوشنبه ل بروکسل ساعت 13 آمدیجی ساعت 14 امن چنا و روزه پیشکش بکن دست به چند سر میشه لدیجی تجدید امرالی به هزاران کردستانی ایرول بر CPT و کنسای اروپانه جپاشکو کیجی که دکلاراسیونات کوشونه خو پاراستنا هفپار جمیل بایک دولت ترک پدکی تشویق ایریشا سریانه کدکه و پیگین اسامی دو شهیدان اشکره اگر گریلا تیویجی دیمنین امها کرنا آلاوین ارتشا ترک شاندن دوباره روز باشور گذرن هجا به سدان به هزاران کردستانی و دوستوان ایرو دوان ساعتان دل استراسبورگینه لدیجیت جدالی امرالی بانگی CPT دکن کو به ارکا خواه رابه جبو کنسای اروپا و CPT لدیجی تجدید کرنا لسر ربر عبدالله جلان و گرتی اندن به ارکو بر پرسیاریا خو رابن کرد توی دوستین خو ایرو لستراسبورگی هاتن جفه به پیشنگیا KJDK و TJK دهات پایین کو ده نابرا 15 نیسان ده 5 روزان لپیش CPT استراسبورگ چالکیا رونشتن بردار خستن ل دو هاتین بونکو دولتین اروپا دستور ندانه چالکیا رونشتن لشوناوی ایرو بگرسی میتینگ در درخواستن چالک رونشتن تنی روزه که پکتی هفسروکی KJDK یه انگین سور و هفسروکی دم ندی انگین یور سور بریا دست بکن روی میتینگا لستراسبورگ جان فراخوین نرازبون نشانی بیدنگیال سازین اروپا یا هم بر تجدیدان بانک کمیته پیشگرتنا اشکنجی CPT کرنکو بر پرسیاری خو بجه بینن هفسروکی KJDK انگین سور ببیر خسکو ربر عبدالله جلان 25 سالن تجدید کریه برای تجدید مشابه گلی کرد 25 ساله بنابر لبی قاده لپیش اروپا کنسای لپیش CPT چالاکی خو دار دخه و ایروجی له در قومیه دا قضیه گلی کرد وای ربر ابو ناوی ناسنامه گلی کرد ربر ابو ناوی آزادیا گلی کرد او یکیه دویسته CPT جی اروپا کنسای جی برسوان بنا بده ایمرالی چد قبمه لام ایمرالی بسکریک چیه چما به ربر ابو را هر کی نامه جبو یکیه گلی کرد در دا چالاکی خو دار دخه demin peşe de şey gırseyi dar bakı. Armanco'da hedef ama vay çünkü lepeşekiya dostun gelip burada da hamle ki azadi dest bekliyor. Yani reber rapor azadi fiskini kakura careseli. Jibovi ki gelip kurşil her kadeda çalaki kadar da ev dersi ve kurşil bede beviste CPT Avrupa Konseyi hep pariyafı bedenguna ko bekadine u dersi gelip kurdu demin peşe gelip kurdu tekoşina ko ev 2024 da azadi reber rapor ev برگودار نجا امی خواه بگینن استراسبورگه ده هفسروک دم نده انگین یور سورجی ده مادمه ده آخوی دست نشان کرد که دوی آزادی فیزیکی ربرگل کرد عبدالله جلان مسوگر ببه و دوی ربر اپو آزاد ببه و رنواگری خواه وگره آنها بری خواه دیدن استراسبورگی هوال ممدره شروع داری روزنامه وان استراسبورگی چالاکی و داری دشوپینه روز باش
روز باشتر هبال دروش لودره بگماندات پایین کو 5 روزا چلاکی که رونشتنی به بشتاریا 3000 کسی چه به لی او هدفا تفگرا که جدکی و تج که پیک نهات چلاکی یک روزه پیک تی از باورم بشتاریا که چه هی او 3000 کس ایرو لودره نه یا جینا و حتی انها به چلاکی چه رود چه بله نه ایرو مرد کارا بیجه کو براسیج یا اتاقا کو سازین اروپایی هنه یعنی کنسای اروپا دادگاه مافی مروان اروپایی پارلمان اروپایی قمته پیشگرتنا اشکنجه مرد کارا بیجه کو اف تاق گش بسلوگان بیجی سروک آپو حجیا ساعتين ثلاث في وفربة يعني جدورين جدايين أوروباي كردستانيان ودوستان بري خدان في داري دما ساعت بو دردورة يازده بحزاران كس قيشتن في داري تاجي قوت بو يعني داس بلان كرنكو 5 روجان ل چالاكي اساس و ديسا 5 روجان بدومه ل قرسي ايرويا و حتى نوزيم هي باوكي چالاكي بدومه چوا جبركو بردزانا بوني راستي في هفته اني جبركو جواتا گشتیا کنسیا اروپا ایرو دست بکر و حتی 19 هی بدومه او کنسیج نه کنسیا یکتی اروپا کنسیا اروپا گشتیا یعنی 46 ولاتان پکته پارلمانترین وان 46 ولاتان تبي جواتا گشتی دبن و التوایا وان جواتا گشتی ده و سیاست وارن کرد تکلین درو مرود کابل قمته تکلین درو تفکر آزادیا کرد استراسبورگ بن لبه داره و نرن دهان ولا تان را هذه تناپیک بینن باشه فرانسا چما دستور ندا چالاکیا گرسه قلبالخ يعني چهنجت نشانه دستورش بو مسألة أولى كارية بيشتا أوقات كسب حزاران كسب شاب الفيدريبا أولى كارية بس كي كمان أولى كارية من كارن أولى كارية أوقات كسان بقرن قفنا تاتي تنا جبوا بي نكرن لي أو وقت شلاكيا نا بيجن تبليبنا بحزاران أنا كي الفيدريب دوام بك يعني شلاكي باوكي دوام بك أجر دوام أمره و چالاکی بنره یعنی حتی نه گلکس آخرین تشی گذرکت پیش او بو یک حساب کردانا لدیجی پرگلا اشکنجه یا ایمرالیه دیمین دخواز آزادیا ریبر آپو آسیامی جمروف که بجه کو چاره سریا سیاسی جبو دوزا کرد آچار جی امجن حساب لنبری بجینانینا رولو بکتریا سپیتی ولاتن اوروپایی او درکتن پیش یعنی هم کسی کو آخرین هم کسی کو اتنا الوی دام کسی کو مبارا یک و بیگ داخون همی و دبیجن کو لنبری تفکر آزادیا کو لنبری ریبر آپو هم کاری که قریشه یا تشنگی آویجی و سپیتی دشینه اگر او سپیتر پیسی خودی رول پاکستانی خود درکه کنسای اروپایی یکتی اروپایی ولاتن یکتی اروپایی اگر دروتی نکن چوا جبو گرتین روسیای حساسیت نشان دادن چوا جبو گرتین امبیجن چینی حساسیت نشان دادن لجبو ترکیه متفقه وانا جبو و تشکینا کن چاوی خو و سوجن دولتات دگرن او جبو او جی شرکن پرگالا اشکنجه یا ایمرالیه لو ماجی لو داره دنگ خود در لخند بجن کو تمام بلکی چالاکی گرسه ایرو ام لوی درینه لی ام هرتم ام چالاکیان دار بخن چالاکیان بلکی یک گرسه بن مش بن میتینگ بن لی ام هرتم دنوا چالاکی ده بن هرتم دنوا ودان حتی کو ام ریبر اپو گراوا ایمرالی آزاد باشه هبالدروش اف چالاکی هات گوتن د چارچوبا او پینگاوا کو ده هجوت ما 2023 دست فکری او پینگاوا که گرینگ به قونا خدیه من دوام دکه وی واردن خاندنات چی اف چالاکی و صحنه کی جداهی دا تبگرا تکوشنان دیجی تجدید yani çalaki parçaya ki amacın parçaya ki konağa diyemina pengava reber rapor azadiye ve tane bu ne sinora
yani çerçeveye işte ve pengavede çalakın gırseyi ve varınla da arkasın yani berku işte biz Nevruz bu Hılbijartın bu 4 Nisan bu haftaya derbas bu konferansa Parlament Avrupa'ya Brüksel'e bu İro Vedere yani reze çalaki ve reze çalaki pek verin jnav pe ve zeletir bibin evji yek jwan reze çalakana sada maveci kavadım god na civata kıştiya Konsey Avrupa'yı hayatan nozimi ve çerçeveyati alıdarıktım demrot kaveja ku reze çalakeka ve pevaje ve jnav pevaji galip çalakim bir rengi verin alıdarıktım evji yek jwanaya مرد کارپیجا کو پارکشه کردن جی مثلا دبینه کو کلنریجی بالام کشانده بو yani زدبونا هبونا جوانان مثلا بالک kşandı bu serfa meşak kölnede ایروجاز بلورز دبینم کو پرانیا کسیم بشتار buna درز یکمین مرد کارپیجا کو جوانان دوره جن هنا او جی پارکشه کردن اجبر کو تمن داوی دم بجن وان چلاکانده تم مشان جوان دیتن ama çalakim bir rengi de usaz zedabuna civana jimrov dikarabeje ku balkeşe kerdin av ve çalakiye. Başa. Anha iro yekengi bidayı be agırse iroya ve kidici bidomete got haynozeme hene ki usat işte ku ben kren var rojan diğer. Normalde na gava kedin ata 10 dakikayından ve 5 parlamenterin Avrupa'yı ana jwelatın juda 5 parlamenterin juda ve bağın evji لسر armaca ve çalaki ve akhaftını yukarıdakın atana serkin kejedeki ahvin serki komaleya ve deri Strasbourg'ya ahvi seroka keneki azayla Murat ahvi yani كسب قطعنا آخرید تشک درکت پیش اوه yani یک بالتقوی جنابه ریبر اپو قبول نکن اما بالتقوی فری جنابه ریبر اپو نبن اما بالتقوی و تجیتا ایمرالی قبول نکن اما هر تم دنوا تفکری دبن اما هر تم شبوک و آزادی ریبر اپویا فیزیکی پیک وره اما دنوا چالاکیان دبن evji یک جوان چالاکیانه بلا ve keji hem Avrupa hem Türkiye bla hem dünya bizanım ku gotin ریبر اپو جبوم نتنی سروکی پارتیه که نتنی لیدره که ریبر اپو جبوم پارچه که جیانامه آقافتنه که پیامی که حتی نادر کتن پیش او بود و سب قیاده که یعنی حتی تقویم دکم و حتی ساعت 3:30 و بدو مجبر که قال کسی که باقفن داویه ددسا و هنرمند و کنسرکی داویه باشه گرک سپاس بال محمد روش ام جیوی چلاکیا گرینگ وان روژن گرینگ ان جیوینا کنسر اروپا ده و ام بشوپینن دم باش خبات خوشتره دم باش خوت پاشکو کجکی به دکلاسیونی که بانکرن گذارن هجا گوتن لدیجی شهر جهانی سیمین دویت کوشنا خبرستنی هفپار ببن کوردیناسیونین پارتی آزادی جنین کردستان پاشکو کوملن جنین کردستان کجکی دیار کرکو شهر جهانی سیان ده همان دمیده شهرکی کولدیجی جنان و جواکان دمشاندن داخیانی هفپارا کوردیناسیون پاشک و کوردیناسیون کجکی بویرنگیه چاریه که پیشی 3 سال 21 جبوت تکوشین مای آزادی جهان اکولوژی مروواهی و جنه بربداوی ودچه 3 سال 21 به جنان آزادی خواه لطاق کولان چیا باجار گند دبستان و کارگهان به رنگ که خورد بلند کرن و اف دنگ هیجی بلنده به تکوشین آزادی جنه و شورش جنه لدیجی مدرنیته کاپیتالیست و هزین هگمون وکی روژه که هلته و جسارت دیده پیش روژه مروایی ریبر اپو جبو 3 سال 21 دبیجه 3 سال شورش جنه درشمه جن جیان آزادی وکی شورش جنه دنگ وده جبرویه که وکی کجه که و پاشکی مجی پینگا باخواه بناوه به جن جیان آزادی را بر به شورش جنه و پیناسه کرد شهر سیمین جهانی نهاتی رگاندن لدیجی جن و جواکی تیمشاندن امجی به وی پینگاوه را لدیجی راستیا شهر سیمین جهانی تکوشین اخواه بلندکن
به کریزên گشتî re civak jî civakbûnê derxistin û di rewşa ku îradeya jinê jî tune bibe wê demê jî veşartî û eşkere rêvebiriyên dîktaçiyê dibin. Li ser vî esasî şerê sêyemînê cîhanê di sala 2023 de hê bêhtir giran bû. Şerê li Kurdistan û Rojava bi salan dewam dike. Şerê li Sûrî, şerê Rusya û Ukrayna, şerê Ermenistan û Azerbaycan û herî dawî di cotmeyê de şerê İsraîl û Hamasê nîşan dide ku bê şerê sêyemînê cîhanê çawa xuya dike. Li Afganistanê Talîbana ku dijminê jinê ye anîn ser desthilatariyê. Li parzemîna Afrikayê darbeyên leşkerî li welatên Abya Yala û gelek welatên din partiyên rastkir anîn ser desthilatariyê. Li Lübnan, Iraq, Yemen û Sudanê jî şerekê ku nav lê nehatiye kirin heye û encamên wê jî giranin. Di vê şerî de milletgirî, dîndarî, cinsparêzî û zanîn li herêmê û xwatê navretewê destane hev û êrişî jin û gelan dikin. Bingeha serekeya vî şerî dijminatiya li jin, civak û xwezayê ye. Şoreşa jinê di heman demê de ew şoreşe ku jin xwe bi xwe birêve dibin û pergala xwe pêşxistinê ye. Di vê demê de jin nikare qedera xwe teslîmî desthilatariya mêran bike û lewma jî divê em pergala xweparastinê pêş bixin. Xweparastina jinê divê ji netew dewlet, desthilatarî û pergala mêran xwe dibe û eger xwe bispêre rêxistin boyna xwe dikare xwe biparêze. Gelekî giring e ku mirov xwe biparêze û jaliyê fîzîkî ve bibe bersiv û xwe pêş bixe. Di nava tevgera PKK de em wekî tevgera jinê pêşketin û sedema esasî jî û çavkaniya wê rêber Apo ye. Rêber Apo dibêje jin azad nebe, civak jî azad nabe. Bi vî rengî jî rêber Apo têkoşîna jinê ji aliyê stratejîk destnîşan kiriye. Wekî kejeke û paşkê em xwedî vê tecrübeya têkoşîna jinê ne. Zêdetirî 5 salin bi pêşengiya şehîd Sakîne Cansiz li Kurdistanê dîroka têkoşîna jinê heye, zêdeyî 30 salin jî em xwedî têkoşîna gerîlayên jinan e. Wekî artêşa gerîlaya jinê Yeja Star, Partiya Jinê Paşk, rêxistinbûyîna jinên cîwan KJC û Pergala Konfederala Demokratîk KJK em li seranserê Kurdistanê têkoşîna şoreşê ya jinê birêve dibin. Îro jê li çiya û bajaran li dijî dewleta Tirka faşîst, pergalên desthilatar û çeteyên wekî Daişê têkoşînek birêve diçe. Li çiyayan gerîlayên Yeja Starê li dijî artêşa Tirka dagirker û nûnerê wan Erdogan pêşengiya têkoşînê dikin. Di vî şerê xirkirinê de dijmin her cure teknîka pêşketî cekên kîmyewî, silahên taktik nükleer, balafir û her cure rêbazan bikartîne. Lêbîrdoziya jinê ango gerîlayên jin û tevgera jinê vê taktîkê û êrişên hovane têk dibin. Gihanevê astê ku xwe û welatê xwe pisporî biparêzin. Îro li Kurdistanê rojhilata navîn û tevahiya cihanê pêdiviya sereke ev e ku di çarçoveya felsefeya jin jiyan azadî de îsyana xwe pergala demokratîk û xweparastinê pêş bixin. Li gelek welatan û nasnameyê din jî li dora duruşmeya jin jiyan azadî em hatin cemhev û bûn dengek. Ev jî dengê xweparastinê û têkbirina mêrê hegemon e. Devê em sed sala 21 ve gwerînin sed sala şoreşa jinê. Devê ev deng qet bêdeng nebe û heta azadiya jin, civak û xwezayê mezin bibe. Ji bo vê yekê jî Kurdistan heta 4 aliyên cîhanê divê jin xweparastinê têxin rojev ve xwe û nîqaş bikin. Devê sed sala şoreşa jinê de em ê bi xweparastinê dîroka xwe binivîsînin û qedera xwe bi xwe destnîşan bikin. Li ser vî esasî wekî paşk û kejeke banga me ev e ku jin têkoşîna xweparastinê pêş bixin û hevgirtinê esas bigirin. HPG nasameya du gerîlayên şehîdên nehî adara 2024 eşkere kirin. HPG
گوت هفرین ما بریتان و گارزان به حساسیت خودی درکتنا لوظیفه خواهین دمی لنوا هفرین خوابون جهه حرمت و فدایین میناک اینا پوییم هپگی داخیانی خود گوت نه آدار 2024 دیریشا دجمنی على سر هرما روجوای زاپیا شهید دلیل زاگروسته هفرین ما بریتان و گارزان شهید کتن هفرین ما میلیتانین فداکار ام پی واجویا زحمت بون لهرمن آواشین زاب متینا و هفتنینه کو دجمن به دجواری ایریشت برسر به تمپویا که تکوشینه بسالان شرکرن و برسوا ایریشین قرکرنه این دجمن دان هری داوی لهرما روجوای زاپیا شهید دلیل ج برخوادانا تونالین شهر حتی شهر تیمن گریلایم بتفگر لهر دورا پیویست و ده هر پوزیسیون ده تکوشین مشاندن هپگی آگاهی درباره ناسنامه شهیدان ده و هایش کرن بریتان شمسی بناویدن زینب یاکوت لیل هجدایک بویه دایک و باف نیهان عبدالکریم نه آدار 2024 لزاپی شهید بو گارزان تولهلدان بناویدن گارزان شیخ لکوبان جدایک بو دایک و باف عایشه محمد نه آدار 2024 لزاپی شهید کد لسرجیان و تکوشین هر دو شهیدان جی هپگی و هاگود هفریام بریتان شمسی لیله دنوا مالباتا ورات پاریز ده جدایک دبه مالباتا و دنوا در دورک ورات پاریز ده بو کو د تکوشن آزادی کردستان ده بردیل دایه هفریام سال 2014 بری خدا چین کردستان توی نوارفین گری لابو حتی 2018 لگل قادن هفتانی خبات مشاندن لمتینا بقاسی 3 سالان دگل قادان ده جهگرد و تبلیبونا خویا به استقرار و سرکفتی لوی دریجی دوماند هفریام گری لا یجاستاری به برپرسیاریا میسیون خویا دیروکی بو خودی تبلیبونه که سرکفتی به پرورده کو دیتیج بو وک گریلا که پاشکه به خودیا که سایت سکن و پولیتیکا که لګورین میسیون خو یا پیشنګیا شورشی کده که گرینګ دا هبریا کو به دلیل قاده بر خدانه یا گری آمدی بوان رخبتی و شرکر د ایریشا دجمن انه آدار 2024 ده تبی هبریا گارزان تورهلدان گیش شهادتی او تکوشنا خو شورشکری للوت کی تمام کر درباره جیانوت کوشینا گارزان تورهلدان ده جه پگی و هاگود هفریم گارزان لکوبانی کوکی باجار برخوادانه کردستان کت دیروکا جهانی دنوا مالبات اورات پاریز ده کودت کوشینا آزادی کردستان ده بردیل دای جدایک بو به بیرانین آپ خو شهید حقی کوبانی اسماعیل شیخ خضر کود سال 2006 ده شهید بو مزنبویه ج پیشکتنا شورش آزادی روجاوار شاهدی کر او گلین گرام بهای کیف خوشی جالی گلیمه و هاتن جین پاروکر ددما ایریشا چته دایشه یا همبری کوبانه دل کوبانه بو خودی درفته که کو برخوادانا دیروکی یا لوی درج نزه ببینه د برخوادانا دیروکی و دستانی ده باویوی به قهرمانی شرکر و شهید کد سال 2017 به دستکا دایکا خواه کو جنک کرد آل هنگه تبینا وارفین گریلا بو لقادا گاره پرورده خویا گریلاتی یا دسپک دیت لزاپیل دجی دولت ترک آداگر کر تبلی گرک چالاکیان بو ده همان دمیده برنگکی چالاک تبلی خباتین تونلان بو حتی سال 2021 هرما زاپی ما و به دست بکرنا ایریشا دولت ترک آداگر کر یا لسر هرما آواشینه ره بری خدا هرما آواشینه لهرما روجوای زاپیا شهید دلیل زاگروشی تبلی نوا کارو خباتان بود و اپراسیون شورشگری یعنی دیجی دجمن ده جه گرد و دربین لدیجی ارتشا ترک آداگر کرده رولک سرکلیست بو میلیتانه کی آپویی هفره امد نه آدارا 2024 ده لهرما روجوای زاپیا شهید دلیل دیریشا دجمن ده به هفره امه بریتان گارزان را گیشت شهادتی هپگی داویا داخیانی خود سوزا به جهانینا آرمانجا شهیدان دوباره کرد گریلا تیوی دیمنه چالاکیه که لقادا برخوادان یا گری اف ام وشاند گریلا آزادی کردستان 26 ثبات لگری اف ام هرما شهید دلیل روجوای زاپیل داگر کران دابون د چالاکی ده سیستما راداری کامرای که موبسیا ترمال و کامرای که موبسه هاتبون امها کرن گریلا تیوی ایرو اف دیمن وشاند هایت قربان جاوید اولی خلقه يجد أريه صعوبتك
Cemil Bayık got PDK devleta Türk teşvik dike ku zextê li yenekê bike. Hevserokê KCK Cemil Bayık dinivîsa di Ajansa Nûşen ANF de balkişan ser polîtikayên PDK û ev nirxandinên girîn kirin. PDK وکه هفکاری که دولت ترک آداگر کر و قرکر ریکه پر خراب و نفرتی دایه برخواه پیوست روژک بر روژک جویریه وگره لازمه سازی و بروکراسیا دولت عراقی جبو دجایتیا PKK بکار نینه و هول نده کل سر ناوی دولت عراقی لیدجی PKK بریاران بگیره PDK باوی که زیده خراب جی دولت ترک رفکر و پیشنیاران پیشکش دیگه کو اف دولت چوا بکاره دا خوازن خواه بسر دولت عراقی فرض بکه و وصاله بکه لدیجی PKK هلوست بگیره و شر بکه PKK فکر و شورمندی ده دولت ترک و اگر یعنی که بشتار نبه شر لدیجی PKK انجام که بر بچاوناده به وی آوای دولت ترک تشویق دیگه کو زختلی یره که بکه جبوری لبر دولت ترک حسان بکه لدیجی گرلین آزادی کردستان جبو ارتش ترک آداگر کر ری و بارگه هنچه دیگه لهر جیه کو بزانه ریاحتی و چونا گرلایه گمین داتینه هولد ده آستنگیان چه دا کو گریلا نکاره پیوستی لوجستیکی چه کو جبل خانه جبو خو دابن بکه بگوتنه کدن PDK راست راست و نه راست راست بشتاری وی شریبوی هزا PDK لدیجی وی شردکه جبلی گرلاین آزادیا کردستانه جبلی HPG و یه جاستاره نه تو هزه کدنه مالباتا بارزانیان دلوتکیا رفاه ددیجی گلی بل باشور کردستان جی دلوتکیا هجاری و فقریه ددیجی هر روش بسدان که جبو کو ترکا باشور کردستان بکن جان خود دخن مترسیه خل سینوران ددن و کوچی ولاتین دندکن ددمه که کو کشتن او خو کوجیا جنان زده به PDK جبو آزادی جنان و مافی جنان تو گاوه که پراتیکی ناویجه برواجی و ذهنیت که باوک سالاری رژیم که دیکتاتور لسرگل فرض کریه PDK جبو سلطنت خویا مالباتی آماده همو ستاتیا باشور کردستان بخه مترسیه PDK نها بدادگاه فدرال Irak'ı reji ketiye şer 11 kursiyen jibu kotaya PKT'nin civaki hatı bundanin jibu koy girtibun u süt juvan verdirgire. Dadgah Federala Irak'ı komisyona helbijartınan aherama Kürdistan'e beddalkir. Jiberko ev komisyon jidema avabuye PDK girtiye bin serveriya xwe bigotine kedin PDK u malbata barzaniyan tene berjevendiyen xwe esas digire. Malbata barzaniyan heyzeke binave peşmergen roj ava kiriye ku Armanca ve tene hizmetkirna ve malbateye ev kesin binave peşmergen roj tu yek juvan ne xelke başure Kürdistan'e ne hemu xelke rojavane ev heza beyom jibu şerilidiji PKK hati ava kirin muçe avan bu muçe jimamusle u karmendan hatine birin tendayin PDK ketiye nav berjevendiyen abori bertil talan u gendaliye levma bu pişkiriya devlet Türk erişi PKK dike PKK tücari lidiji nırxen gele Kürt lidiji tu parti u aliye ke siyasiye Kürt pişta xwe nedaye devlete ke u şer u dijminatiye ke u ha tu aliye kere nekiriye devlet Türk şer lidiji gele Kürt de jibu tünekirna wan u deskeftiyan tu pivane ke kanuni u ahlaki nasnake لدیجی به حقوقی آلگرتی هم بانگاتی کوشینال کلانان هات کردن اندام مالباتین دموکراسیا نو یاد خدر صابور دیار کرکو دستلاداری دخوازه دکسایت عربی راپوده همو گرتیان جذاب که و دویل لدیجی به حقوقی هر کس دجبری خو نشان بده خدر صابون گوت د ساله کې د 67 ګرتیان جن خوش دستا هاتیجه یلدزی 75 سالی جی جبر کو جکه چا خو او حوالوی قوشره پرشان دی هات ګرتن لسر سدیای جمالاوی برن ګرتیه هم ګرتین نخوش ین بر مرنه برددن او پشتی بردانه به 15 روزان جن خوش دستدن جبلی وان کوشتن ګرتیه هان هنه مینا که هری شنبر جی هاتیجه یلدز 75 سالیه دسرات AKP MHP دخوازه ګرتین سیاسی بتنه بهله او ویناوان تسیم بگره بګرتیه تیپن یه و سجی داخوازین گرتی به تمامی جواکی بینه تجدید کرن تجدید سوچکی دستورا بنگهینه و جبو کو تجدید هی ور را کرن امل هر قاده چلاکیان بکن
گرتی دی چالاکی ده بانکرن کو هر کس دنگیان بپیسه ده چارچوبا پنگاوا جربه راپور آزادی ده گرتیان سیاسی جه 27 مجدار 2023 حتی 4 نیسانی ده گربا برچیبونه یا بدور وگر دبون 4 نیسانی جه بداخویانه که چالاکی خواه وگو هراندن قوناخه کنو گرتیان سیاسی و دوی قوناخه ده در نکبن هفدیتنه بمالبات ره و به تلفون ناخبن و دادگاهان بویکوت بکن گرتی بناوی باکیر Öztürk li zindana tîpa feya Tekirdağê berî boykotê bi malbata xwe re axivî bang li hemû gelan û ciwanên welat parêz kir got ez û hevalên xwe heta ku têjî da li ser serokatiyê re nebe ne bi telefonê de axivin û ne jî bi malbatê re hevdîtinê dikin li derve pêwîrek dikeve ser milê we dengê me ji her kesî re ragihînin di medya dijîtal de li cîmerê û wezareta dadê dengê me ji her derê re ragihînin banga me li hemû gelan û ciwanên welat parêz e divê piştgiriyê bidin serokatiya me û bikin ku demil dest tercît were rakirin em wekî gelê Kurd bi salane bindestin lê me qet li dijî vê rewşê serî netewand û em ê netewînin Birayê Öztürk İbrahim Öztürk jî dest nîşan kir ku şertên girtîgehê gelekî zorin û dema em wekî malbat çûn serdana da wî jî em rastî lêgerinên der mirovî hatin İbrahim Öztürk herî dawî her kesên xwedî wijdan dawetî vê rewşê bêdeng nemînin kirin Rewşa tendurustî Hatice Yıldızê 75 salî ku ji ber keça xwe ya di girtîgehê de pereşandiye hatiye girtin jî her diçe xerabtir dibe kurê Alper Yıldızê 13 Nîsanê çû hevdîtina dayîka xwe ya li girtîgeha Bakırköyê anî ziman ku dema dayîka wê derketiye cihê hewadariyê ji ser hişê xwe ve çûye Alper têkildarê rewşa dayîka xwe evagahî da ez doçûm dayîka xwe ya li girtîgeha jinan ya Bakırköyê tê ragirtin bibînim roja înê dema dayîka min derketiye cihê hewadariyê ji ser hişê xwe çûye û beriya niha jî ev rewş hatibû jiyîn ji bilîveyekê ser û pişta dayîka min jî değişin û berçavê wê şîn bûne û divê emeliyat bibe ya herî giring jî tansiyona bilind bi dayîka min re heye û ji ber vê yekê her tim ji ser hişê xwe ve diçe tansiyona dayîka min her tim bilind dibe û sedema ji ser hişê xwe diçe jî heke demil dest nebin revîrê dibe ku rê li ber rewşeke girantir veke ji ber vê yekê dixwazim dayîka min demil dest were berdan Civaka Êzidî û gelê Şengalê mîr îlan bike ew mîr e Rêveberiya Xweseriya Şengalê û desteya Eşîrî ya Şengalê ragihandin ku ew hewdanên îlankirina mîrekî nû yê êzidiyan nas nakin û qebûl nakin. Hevserokê desteya Rêveberiya Şengalê Xwedê da İlyas diyar kir mala mîr ji bo hesabên siyasî tê bikaranîn û got yek ji Amerîkayên mîr e yek li otelê mîr e. Şengal di heştê adarê de tevgera azadiya jinên êzidî tajê bi duruşma li dijî qirkirina jinan bibe dengê xweparastinê da dest pê kirin di çarçovaya kampanyayê de duh li Meclîsa Giştiya Şengalê civîn hate darxistin. سياستا كهي وتشتهي لسر خلق ازديال خسر خلق شنقاله وامن سر وضعي شنقال هنا نقاشا بكان جبر خو باراستني ميچاوا كاربن خو باريزني ميچاوا كاربن بر خو بسكنن انها ام الوضع جيب زعماتنا اشاليه تركيا باش اليه ايران و اشاليه همي و سياسات سرماتيه ماشانن تاجد شنقال ده حمله بناوی لدیجی قرکرنا لسرجن ببدنگی خو پاراستنی دا دست بگیرن نها يعني هدفي ما أرمانجي ما لازم أعمل في جميدة وساب باش بوضحينن إجبر هكا يعني الفي حملة ده حملة وساء جهانية نبتني سر مستوى الشرق الأوسط يجي أم بين سر مستوى عراقي ويعني تاني الشنغالة مثلا أف حملة بقى يعني بهفت زمانة حتى زيادة ترجي وسا هدف أرمانجي أبي هموشي جهن بيواندي دارة مثلا سازين جنانا ريخستنن وش إيش قشتيرة ورا شاندن تاجیزا چاوش پسپور یا مانیسا و مخموری هات شرمزار کرن هفسروکاتیا دم پارتی مانیسا و رخصنا آلا شهری لبرواهیا دم پارتی آلا شهر داخویانی ایدان و تاجیزا چاوش پسپور یا لشرنخ شرمزار کرن
هفسروکا دم پارتی آل شهری روکیه اورس داخویانی خواند گوت پولیتیکا شهر تایبت یا دستلاداریه لدیجی جنام به دست هزین اولکاری کورتر بونه شرنخ بسالانه بوی ناوهندا شهر تایبت و تجاوزا چاویش پسپوریال سی جنیان جوی پولیتیکای نسر بخواه لمخموریجی دست رجال اشکری ترکات شرمزار کرن مجلسا اشتار یا ورگها پنابران یا شیط رستم جودی به داخویانی که دستریجیا چاوش پسپوری دولتا داگرکر یا ترکیه لشرنخ شرمزار کر لسر ناویگرسی بریوانی شلک داخویانی دا گوت امو که جرین مجلسا اشتار یا ورگه تواهی کریارین دستراداری تجاوزکار و داگرکر شرمزار دکن رژیم ایرانی دو کلبرین دون قتل کرن بویر سیزنیستانی درنگی شویل سینور گوندن بیتوش و بستام این سقزا سردشتی رو دا لگوری رخصنا مافی مروان دیریش رژیم ایرانی ده دو کلبران جیان خوش دستم ناویوان مهیردات عبدالله زاده و امید سعیدینه هازانین مهیردات عبدالله زاده 20 سالین لگونده مارخان دیجی امید سعیدی جی خلقی سنه لگور برانچوی رخصنا مافی مروان سالابوری ده 39 کلبر و کارکرین کرد جالی لشکرین ایرانی و هاتن قتل کرن ده همان سالی ده انجام گوله بران لشکران ده 365 کلبر جبرکوش چیایان کتن خواری جیان خوش دستانه سرفرمانداری ارتش ایرانی گفت اگر امریکا تبلیغ ایریشالدیجی ایرانی ببه امی بارگین امریکا بکن هدف سرفرمانداری ارتش ایرانی محمد باکری گفت اپراسیون ارتش ایرانی به سرکفتی بداوی بویه و فکر که کو ام اپراسیون بدومین نینه دوی امریکا دستگی نده ایریشن ارتش اسرائیل اگر اسرائیل چارچوبه برسوا اپراسیون مده ایریشه که بکه برسوا مجی و جیا پیشی بگلکی دجوارتر ببه ایرو سروک وزیر عراق محمد شیا سودانی و سروک امریکا جو بایدن هفت بینن مدیا عراق راگهاند کو جوین ایرو د ساعت نواریده لکوشکا سپی پیک بیم هاد گوتن ناوروکا جوینا هر دو آلیان و لسر 6 مجارین سرکه به کو مجاره هری گرینگجی و کشینا هزین هف پیمان آل نافخاکا عراقیه هادیار کرن و د جوین ده لسر مجارین آبوری بازرگانی دارایی روشا اولهی عراق و هرمیجی باخبن افدو روژن سروک وزیر عراق محمد شیا سودانی لسر و خواندن جو بایدن لامریکایه لتانزانیا لهرابو 58 کسان جنا خوش دستا لتانزانیا د مهانیسان ده گلکی باران دوباره ای سال به بویر خوزای یال النینوره لروشرات پاسیفیکی هوازیده گرم بویه و لهندوران زواتیا رودایه لهندوران جی بوسدما باران زیده باران دستپیکا وی مهباری لتانزانیا بوسدمالهیه لباکوری ورد اتوبوسه که دبن آوی دما 8 ساروکین خوانده کار جان خوش دستان دنوا دو هفته آنده 58 کسان جان خوش دستا و لهیه باندول 10,000 خانی و 75,000 چیفتلیک آنکریه هما به بیجن نیوی هرمین تانزانیا دا آلارم ایده و حتی داویا مهیجی و باران بباره لکنیای کجران وی ولاتیه لگوری راپورانه نیسانی جی جبر بارانه و لهیه هریکم 13 کسان جان خوش دستا 12,000 کس جهوارین خوابونه روشکه به همان رنگی مها کانون جیرو دابول افریقای باکور زده 300 کس جبر شرط و مرجع نباشین هوایی جان خوش دستان و تنه لسومالی زده 1,000,000 مروف